Dobroveče, draga publiko. Hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju za 45 godina društva. Ujedno, zahvaljujemo se fudbalskom klubu Sremčica koji nam je dao ovaj teren. Sutra Sremčica u beogradskoj zoni dočekuje Polet. Ujedno, da vam kažem da dogodine na ovom terenu pioniri su danas ušli u prvu saveznu ligu, gde će na ovom terenu dogodine igrati Zvezda, Partizan i ostali klubovi. Ujedno, još jedan put vam se zahvaljujem što ste došli na proslavu 45 godina kulturno-umetničkog društva Sremčica. Hvala.